Učimo se Zelden. Tema lekcije: kuhinjski pribor. Tepsi. Krožnik. Tasi. Skleda. Tika. Skodelica. Katha. Lonček. Tika. Kozarec. Lambaki. Krožniček. Čangali. Vilice. Kovzi. Žlica. Čaj s kovzi. Čajna žlička. Supri s kovzi. Jedilna žlica. Dana. Naš. Karakistana. Nož za maslo. Čhirebi. Jedilne palčke. Helsahoci. Prtiček. Tepsi sapeni. Podstavek za krožnik. Magidiskada saparebeli. Prt. Kwabi. Lonec. Tapa. Ponev. Šesatvavi tapa. Ponev za cvrtje. Patara kwabi. Kozica. Sahuravi. Pokroka. Čaidani. Kotliček. Čaj s čaidani. Čajnik. Toki. Vrč. Langari. Pladenj. Servirebistasi. Servirna skleda. Servirebiskovzi. Servirna žlica. Sačreli dapa. Deska za rezanje. Satleli. Lupilec. Sahehi. Strgalnik. Satkvepi. Žlica. Spatula. Lopatika. Čamča. Zajemalka. Maša. Klešče.
Sazomičika. Merilna skodelica. Sazomikouzi. Merilna žlica. Sacuri. Cedilo. Saceri. Sito. Satsxobi purceli. Pekač. Satsxobi forma. Posoda za peko. Შესარევი თასი. Skleda za mešanje. Sabrtqelebeli. Valjar. Humelis ხელთათმანი. Kuhinjska rokavica. წინსაფარი. Predpasnik. სამზარეულოს პირსახოცი. Kuhinjska krpa. მარილის ჭურჭელი. Solnica. ციცაკის ჭურჭელი. Poprovnik. კილა. Kozarec za vlaganje. კონსერვის გასახსნელი. Odpirač za konzerve. ბოთლის გასახსნელი. Odpirač za steklenice. თებში. ჩანგალი. მარილის ჭურჭელი. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškarluna, kom ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.